Paulian, Jesus Christa akun gospel tayo akalwa gospel shit. Gospel kule o mahe saksit sang gimat. Philippi le sa sopri ve na le. Paulian na ki pa sia Philippi hobungi te chima ki pa tu asi na ki pa na zin atam zin. Letter of joy na ilo le joyful letter tin zong aki he in Galatia mi te hinga Paul le khatab bang he lunghan na le khatab ki palo na le khatab lunghan na le khatab na yizi hin letter of anger a hi lo le letter of sadness tin zong aki he ni sang gup le cha si gi chu i le na hi le Galatia ho gu mi ten Krista kun gospel di ta pa he lama gospel chumbe kha ata sanuwa aki pomong chu imuthi me hi Paulin Galatia ho bung hi edi somni le sigi vela chu ana phud ai ipiti lam dola tak khudo ham mi tia le pakai Krista guna hung ki pan chu pha di ta al pium lo hela ko na chu ana phudo ai ai hi chu ai le ta san wanga hu hinga hung na le ta san wanga pathin cha wa kisim na chu ai me hi Paulin Galatia na ho gung apu do ka ada ha zo chong ha zo chen wang si won ta chu Galatia ho gung a chun thil hem ho analuk do vin am hon thil lo ala puluk do vin hi hi cha kung chun Galatia ho gung ni ten Paulin gospel di sa ada ha pi pa chu ale sunovin gospel chum ba chu ana ta sa do vin ana zok ko vin hi Paulin Galatia ho gung ni te chan thu bot azab pha chun ha ta in alu ha nge hi Yan thay ta missionary khozin achina buna ala phud hopungin ama yellow lambe le ama hillow lambe thu hil anata saduwa an kisan jing jo ama dingin het team haksalik jingin ai dichi gospel chungbe chu adam a hipon su cha na ding khu hing na ding in pakai Jesus ta san bo se chu abuling pun juda te chonda zui angaye dan thu zui angaye hi ahin ai Paul chun ta san wanga hu hinga chona hilin thu hil hem ho chun ta san abu kim lok ta san chun vuma dan thu zuya su sang ma chu an hilu hi hi chi thu hil han le chi pi le ta san ho chu Judaizer tin zong aki he nei Christian ho bung masala chun Jumi zom along min chule Gentile nizom anom vi ahi hilaya Judaizer ki to hi khoi lai ku na hung ki pa yu ha wi tele Jew ni Christian ki su bo a ku na hung ki pa hiding in New Testament scholar bol ase mi nei amo hin hu hing na ding in Jesu ta sam bo se cho pu hing pun Jew ho chon da zong zui angai ati ai chule Jew te chon da na athu pi pe na agel poi mo pe ni chi pha mi tele check tan na circumcision pathin cha hina Old Testament langa pathin cha hina pathin na mi hina mial chi ma he chi chu a hian a hi am ho hin cheptan a ye tu ti be se zu chun cheptan lo ho hi hu hing na nei lo in a ye lo vin am hon Krista ki san chu chon wa dan thu a ji pau chu a ki le sa pi win ho pung sunga cheptan lo Christian ho Gentile Christian ho sanga am hon chu chung nung zo danin a ki ye lo a ki le sa ei Paulian Judaism ho thu hil aza dan chu hitabang ni ho chu Galatia bu thum chang hana chu lungthim be Galatia mi ho ti chu lungthim be Galatia mi ho ati nei chule Paulian Judaism ho chu Philippi bu thum chang ya chu ui cha de ti ki de nei pathin thu dinga na sa hi lo ram na atu chang ma ro hi a strong dan dan chu ui cha de ati di ui cha hi Judate dinga gan cha la dinga thiet nong ta le chi da ong ta gan cha a hi ei Paulin sudai te anade dan le anave ta dan le athu hi lu a do dal van dan chu a passionate dan chu am ho hi Judaizer ho hi gan cha thing lo gan cha ki da gan cha thiet ong ta wi chang ko anate ka li ge ni Judaizer ho hin is a real cha a hi a ki bi sa bi hi nei chule pathin le le nam mi ka hi ve ke ho chon dan hi a di pe na hi ke ho ta san hi a kha pe na hi mi zo sin ke ho chon dan hi zui chi han lang ke ho ta san hi pom chi han ti he diu hi le ma ke lo mu le hi
alang khala se dingin hita baglugyal chu Semitic supremacist ahi lo left Jewish supremacist view ideology ai bogin ahi amhole amho gi choi san na amhole amho ki wa choi na lungyel ani vin chele mi mo ta san le su cha na ki song zong e amohin control monopoly holding agu vi ahi amho se ngai ho go chu bu hinga diu pathian cha he deu na amho se pom lo ngai lo go chu bu hinga lo diu pathian cha ha ki sim lo di ti hi ai nei Paul hi Judaism ho chungin a o chalu han put Philippi bung thum chang lia pat chang kui ve na he Paulin Judaism ho chu dan thu ji ji a ki sa the na yu va ki sung the na yu va le lam ho sa ke ha ta ki sung the ke ti cho ki chi ai se ya amma qualification ai se ko anya sat da a jiung dong be ai a khan na qualification a khan na chu ni ge nya chep kitan Israel chi Paul hi by birth a pathin del han nam ko la chu member hi cho membership chambo ane nahi chile ni ge nya chep kitan na akwa pau khang Abraham le pathin ki tim na dung ja ani ko ki to chara so mai chep kitan nei nei chile by birth a qualification ta li ma chi pya mitiale Benjamin phung ni ti cho Benjamin phung ho hi Israel ge tu sima sumil thelo phung hi ve thutan vai ho ma han ki vai pu lai chun ehut kitipa Benjamin punga kung thutan vai mang ba hin Israel cha de chu mo mi ta ku ni alu ku te ne thutan vai ho mo khang ong ki chaya lenga ong ki pu chun leng la ja le ma sa pen leng la ja me loi pen a ki lom pen a jin pen sol kitipa jun chu Benjamin ding ni ai mai abana le tangong ki chaya Israel cha te a chong si ji wa chidang ngam dang ka ma su la ko la kai manga un na mun wa lepa lui do pangpa haman kitipan Israel cha asisi su chimit ning ati lai ta thina kuna alahu do Esther leng lo jong chu Benjamin pum ni ai ila chu by birth a qualification chu akisun numal akisun na the chu Benjamin pum mi na royal family Israel de thu simadinga su mil thelo phum hola mi khat kaya de ne abana achun na chu Hebrew mi hola Hebrew khe de Paul hi diaspora Jew hola ai nei diaspora Jew ho chu ko ha mi tele Jew ya Israel ga ma cheng lo na chi dang nam dang ga ma che ho gentile ho ga ma cheng ho isen ai nei kita bam diaspora Jew ho he cha ni om ke vi nei khar go chu Hellenistic Jew a kiti nei Hellenistic Jew ho chu ko ha mi tele ham le pau Greek pau tho chondan khandan Greek te culture chu Greek te ki sim da na ki sim na amo chu Hellenistic Jew Hellenized Jew adi ko ai alang khanin hol hom chakap yan no movin amo chu ke ha mitele in sunga jong apwa pa te chondan khandan hamre pa ki tu cha jing Hebrew pa wa ki ho Hebrew te chondan na chot Hebrew te ki man cha ki mang cha ho ai ki ri nei hi si in diaspora Jew ho hin pathet ho khom naw synagogue ki thi za no levin za kha de chun Greek pa wen pathin ho vin za kha de chun Aramal pawin pathin ho hi Paul hi amale in sumi ho hi chidang nam dang kama kum vayin kahum pun do na karmut khong ki pan na ka subil pun ka tu chayin synagogue sok Aramai ong ki thona synagogue bo bo chun am ho hi ana chi ji ai abana profession by profession a qualification ji tham diale chon na lama Pharisee hi cho Pharisee ki ti hi Aramai paw pedisaya ko na kila do hi nei Pedisaya ki tuji pikisena mi tele aki hendo ho la aki hendo ho aki chum sa ho pina cho Rizam hos ki chum sa mi tele zanghangil pa khuna atuma pathindan thru dunglu ta bui pi ding sim sim jing ding zanang ho la chwa sim na e lo le tan thu ba ki kal go la kum num lo wa atuma hing ho ki singa a hin ei amo hin tan thu cho sura zanga bui pi wa Israel cha te chu hậu thu làm hiền lắm, nít tin cái màn chả là hi rồi, bùi na này đi rồi, am hồ có mà cái gì và am hồ hiền, tang thu tôi chỉ tôi áp bùi nào vì áp sủng thập đi diêu, hiền đấy, cho nên all avang phần na chuẩn bị khát chụp phim mình đi Israel cái hậu hiền là đi ngã thiên bên nào cái gì, ama masanga ama tabang lo, ama ngazuk ama tabang cái gì to dalam, Gamaliel cái tipa khub mu ya chun, tang thu anazini đấy. Abana by choice
a qualification a ki su na the chu pham te tom la dalama ho thung bol si thi zo polin ho phung a bol si na ta san cha te su ye the hi ho phung amo pe ta ji christian ho amo pe ta ji lo cho a main dan thu hi a ngai sa pe se a tu pi sa be se a ki ni sa pi be se ja chu dan thu to ki kal ta phok cho ma hin mel ma liu be na gela su man bin su chimiti tha ding mat ding zo hi ho an sam lo hin khat chu a hi nei chule a chang na pe na a phat chu na se chu tham te ne dan thu do la chi bon na nei lo ti ki cho Israel ten dan tam pe le hu a he ki hi lo wa zui zo ke ti na chu dan thu do la ki pal nei lo ta chi mon nei lo dan thu zo si pe het ki lo win ka bu ne te pi Polin hi chan ge ta sa pin dol by birth Tim zeng na hiện na by profession, by choice, chile by vocation, calling. Hi chua phat sum na qualification tam pian nei rang chun. Hi chi ho chu hu hing na thua I ma cha hi lo dan he chi nei. A qualification le a background in hu hing na a pi zo lo a he chi nei la hi. Krista wa ta san na bu hu hing na chule pathin sa gisim na a hi chu ama hin he chi nei la hi. Hi te hi ja chu ama hin mil chabe thu hil hem Judaizer di khao cha mai ha ta ra do da la ha ta a anil kala kana di ai nei a ba da cha ge chui bet la hi le olien Jesus Christa kun gospel tailo akalwa gospel hil na gospel phule o mai le sabse chang hi at nei it's like ki chi ta sei cho gospel chum hin sei chu ke ho hi wing ka tin vana gun van tivism le atiza iphem khane gel thova vana gun van tivism le atine gospel chung pakai jesu in ta sanganga hu hinga hun na gospel kalbala gospel na hi ko malo mi mo ki otabang giving ka din van til tulaya I he ba hina lam kalanga itabang van til yam chizo yaw ni chin ta puwen am ho chiong le sapsit sang ge tiang zang ken ki che chanin asei nei Jesus Christa akun gospel tailo gospel chung hil han le ho chu a chung wa gao sang na saksit changen at chang nge le a hi chi hi patia yelang nge gospel chung be hil ja saksit chang ding mim ho le ban pi ho tu sei ta sana ke poma a kil nau adi lo dan I sei pi lunga zong ngati noa kwal chak te te na lai ho ho awang si pen hi ve ti sei pin on nei Galatia bungup bung khat chang du ma pat chang ge kai tholin naw wa Judaizer wa kun am ho thui la to nai chin ni mu thein o mi ai a thui naw wa mak do the khat chip ham mi ti le a sat nain pathin thu a hialam dang win a hap be wi ni Jesus ta san bo se abu gyung pun na dan khu zong zui ngai dan thu la la poi mo pian chung chep tan ding a ti win hi ji hen chep zong atan lu win ta san ba nga hu ing na chu asu to ri na hi ani na ren Judaizer ho hen pathin fu sa in am ho nam am ho chon da am ho zan le nam a hi law a ki sa pi de a choi sa ru bin ai am ho chon da lo am ho nam mi bo am ho chi ha bo elo am ho pu na bo pathin pi hung thei ding en thu a hi lu vet ai tu lai gam sungu ho bung sungu wa ta san thua I bui nau ho hi na tan ki ta ho jong hi thil tha hi lo be a zong khai le mo ko original hi sa ye yin na din kum sang ni masanga alom sa hi ta nei o bung ki patila no ma pol ama pa yen anaki mai tu pi sa a hi ta nei tu lai ta hin e ho lan zo Judaizer ho banga thu hil he ma ho bung mi ho ki pal sa mi yen no ge ai a khan nei Sadao tu politi wa lam kalanga muli sa idel le leo ko Bible de kitu lo hel chudan a tin chu to kitu lo hel ai ai Bible la pu som blek he patin thu a ki bu phuna ding le thagao chile chon phat sin sa le dinga a ring set ai ta nei asunga patin thu mo zo pu ke zo sa ring zo lo ham na chile ye cha sin zo hi ai le ding bang ta ki zui zo nai le cho Hiti pia gium na laya akalval extra. Hagao tu puniti wa ithalupi wa idel le hi di lo hi. Galatia hovunga
Judaizer ho Jesus Christa ta samakal wala dar thu zuidinga asiu to ewan punya Bible kalwala hagal tu puni tiwa hicha ku na dan thu kisiem ibui piwai thanu piwa ikine piu hi adi lo dan ki bak che ni ti pa hi ama sa pen hin ita lang nu ni nei ani rein zani dunga chu la tha khat hang viral ki ni nei iza su pe ka ta na alirik kan symbol ni ham Judaizer gon Judat nam mi hi gale Judat ye chordar akilit sa piwa ke ho bo se tia na amo bo thu pi pe na akhial ta bang hen lam kalanga gem khatte khun pan ni le sidai him wan ve bele ku ki te bo se amu ki zo a kho dan dan chela mi tang hom mi ki lo cho ku ki cha te bo se hi amu ki do ve nei van le sina mi him ho zo si la adinga pathine atuma angai bo atuma a ren bo chu ku ki te ai ya ti cho na chele pathine microphone ai ki ma sa pen de yo da bai na direct ka gaw zo la api ma sa pen te gaw zo ni zo ge na kal ke ka lung dong da lai gal khat ki chai la lo kha ki sek to ding am chu tai van kam po ta le ma sa pen te ei ho pao van mi pao van ka ma ei ho pao ki tho ki ho ta ba ngo hi pathi chu to ki tu lo hi very unbiblical he ho bu mi te ho German philosopher min thang Karl Marx ki dipa hin le khasimon iya so ke le bata sanin Karl Marx im desiam tele atu sei tam pi hola tu sing ka igel liwa de im khatso religion is the opium of the society ti zo ei pa vai le ga le na sa pu ho ki ti ho hi society a jinga khamna the ka ni a he ta zo Karl Marx im pathi ho sap ki ti ho hi ado gun se adir gun se ai po nei ama ba sei nom pe chu piam bidyale sa ku ho religion yin mi mo a him ngolin mi mo lunggel le khen thena ala mangye ti cho Karl Marx ki ti pa hin na ama hin mi mo hi rational hi di wa de cho mi mo hi conscience mang cha lan scientific thinking ka le yu wa de cha cho a tiu li cho ei wa amo khanga mi pyo cha tam zo chu sa ku ji a hi very superstitious scientific thinking mo mo ngom the na society ki khela ding communism an ku do wanga chu ai ding wanga chu ma cha the hi za mai na chai chen na se chu religion is the opium of the society sa pu ho le pi ho hi society ding a tam na khe ka ni ta ban ge me te ne ama pa se banga hi ho gu ta ho ku ta hi le spiritual you know ga superstitious tam ji chu ye the na chu na spiritual khagau mi superstitious ityala khagau mi talo akidang dang dek ma ta sana gui pi le se na chu hi ja hi pathi to kilo khon na fellowship sang a hi akidang dang na dek ma ho I hol cho I thaluk pe cho gao thu mang ki te ta na kamang ni tem khat to pi so ki te ta ba hi ja hi khulaya lam kalanga hagaw tu pun yaman ko ata san ta ta chu e ho bunga jong ni pasa pi mo ben e wa ke yang entertainment ai lo le circus show ta banga ka gen cho a serious la ke lo he le ni a ji a foundation po a thin tu to ki tu lo he le na e chi ho bu mi ten ba te ke cha lunga I yan deu win I ki tim man ni mai Karl Marx tu se hi hagaw tu pun ta san no te na ki tu che ai nei chile ta san thu a hin Orthodoxy ki ti omin chile heresy ki ti omin ei Orthodoxy ki ti chu Greek pau orthos azang pe ei lo le adil ti na hin doxy chu doxa apuna ta asan ti ma a hin ei hi chu English pa vai le do le straight belief ei lo le correct belief na ei pa vai le do le ta asan na zak pet leng lo di na cho ta asan na zan pet ei lo le ta asan na di ti na pa hi nei alang khana heresy pangchu orthodoxy na ta sanadi takitu lo thuhil them zo si thuhil lo zo si chu heresy akiti nahi thuhil di lo thuhil hem chule hi cha ku na ta sanadi lo le ta sanna them hu pi ho chu heresy akiti nahi hagaw thu pungku orthodoxy hi pun heresy is ahin ahir ho ku heretical teacher na hi nahi orthodoxy hi te ka na sa ga pi le
medical term mà hi ortho kiti hi gu le chang lang ki sing dai na mi ho gu hi ben la le abang loi chu jang pe pe cho na chle na go ba su them khat kar koi thim cho ai le azang pa hi he kon ni ki tian lang kha hian ki la kon lo di cho lo ham na a kon poi tia i hi na la le bong jing ni soi chle i kar pi le soi ta i ri bo hi na bo hi a kon hi he sang ni ki tian lang ha hian ki le zang lo di cho i de de le bong di che ta san di orthodoxy ki tong chi ta bang chu ai nei ki on le le the no na zang pe na ji ta san na hi chi chu a hi nei mainline church hozo si ta san thua hin orthodoxy i hi be nei chule baptist te zong ge ta san thua hi orthodoxy hi chai ho hi it is ya orthodoxy hi ham ta san thua hi tia le ho bung ma sa pe la pa na ho bung ma sa pe ho ta san chuan dan a ta san na hin kun do na idea systematic theology chule systematic theology ku na hum pik to church doctrine ho hi yo tu ni chan kya hi ipo mo vai chi pi chu pu conductorin ke ma ta san nei sim sa den ka kyo tu han loi lai ke ma ta san hi ta san pun na faith statement na yin hi cho hi even la upon systematic theology le church doctrine ko na ong ki sin lo ai hi chi it ke ma ta san dia ki pa ta na khan ung ta isim ding wa le i chi chen ni ho zo i ta san nau orthodoxy de apot cheng sa nei ti ho i su bai thagao tu pung ta san mi phalit ko mo yu thu danga ka teu li mu le alu pa nun sing na sa zong ve za ve ka kyom chi pa khang thu danga ta san zong hin tik le wang chu ka long ye lo ki ko thian sing chu amon thu do e bol ka don bu na tam pi ola ni kai si ding hin phatien nga yin na a khak la e do i chu ni si a hagao me ti ti kung nam nun khu ipiti adipoi na ti ham chule ni si a hagao me ti ti kung na pathin fu ki se ya thu phun ki bola la ki sa ta ma ki mang pu ipiti da na hilai kun shet na o me na ti the ham e ti so i gela le ngai tu kham se i thau za na i bola gui ta la ta na ki man na mu na shet no me na tia na ta san i bola hagao kun na ta san ha ti so ken ka don bun na chun satanin jesu a het hi bible a bun khat bo vina ki muin hi chi aga le ku ti pe na le committee le jesu hagawa ala asam pe ta aga het mai kon hagawa adim pe ta ni somli le za somli anawona pathin to a relationship a ki gui zom na de ta sindinga meditate na bola hagawa adim pe ta aga het ne ki do su pathe chapata jesu christa ba ni song li le za somli hagawa du madinga an angol pe ta satane aga het ta cha ga hi le nang le ke ta ba chu satana dinga niep de very easy ai bo ve ka ti pi chu on is ya chu ni si le ta na ka mang ve na ti wa na ta na mun wa le ki sa wa na ham bai tho wa mun dan zo si ta na ho sa chi la ai adi pe ne a chu nung pe ne a pe de ti ko na se kin ding he na statement na se ta ta zo ko adi loi tai het ma za wi tai ka ti nei ya chu ta me ti mang e ti mana i ta na bun 100% invincible na fet na a zo long ding ai lo le fet na ku na secure protected ki i ge la le ki ya hil ni ba ti ai hilai nu la hu ko ham khan nin na ra dau mi nu na sit ping wa thu hil he ma ki hem lu mum na hin ve ka ti zo ani na ei do chi pham mi da le ra gao thu pu na bible chang reference ti ho to bible na ki tu che che de hi chei le i piti ha gao thu pu a di poi na ti the da me ti ge cho i ge la le di cho na i piti ha gao thu pu kha chun bible do reference ti chu bible to ki to li piti a di koi na ti them ti la a kya ki lom chu ken ka don ma chu satan hi ni mo sa nga pathin thu bible yan zo hek ti zo hi ja chu satan hi mi mo sa pathin ti a ki cha zo a mi mo sa nga pathin ni a za zo zo satan ga van ga ma ru ngol ding thu go ya na satan yin je so he ba khu zo zo wa he ko mi pathin thu a he cho satan luk tim thu da he ji zang lo chu hi ja hi mi khat pan the way to hell feels like heaven at di zo may deal zut na lampi chu van lam ta banga lo mi he ti cho advertise about kim dan da chu na satan
Matthew bung li chang go ma satanin Jesus a pathin cha pa na hile nang ma ki chong ha jingin izina mitil khiti na ki sunne ama ti chu pathinin nang ma chung changa awan ti ho thu pin tin amo akhu owa na to ting hi na to ting a hi ti cho hilai thu ki sei hi satanin sam number som ku le khata sang som le khata som le ni ama cha Jesus he chu sa ma chung piti ki sula mityan aman awan tilte nang ma chunga mo budinga thu api dinga hi sunga na keng na su na lo dinga akudu ha la to ting ni ti cho satanin bible lamang cha jesu at ta ngi ni na ile jesu chu hadau tu pun pa san ho ta ba ani po ho le tai cha khen cha che pha bi ta chu ka chu bai bu te ko ma satanin pula yi ho mo ko ta san thu a na de ko ta san thu a na ha sa mo he ja Bible chang ai busy le na ai tai na biwa khut na busy này cái e ho hi til khat hung suwa hi le Bible la hi chot ba ko hi ipiti ki sayam ti ki khul lo cho na ki khul lo vin ti lum kham pe lum yim pe ki lum bui pe ta thung jing cho a ki to le he patinin ki ai ga so le ta ki zong jing so he chi ta san thu a ki la sam lao lim pe nai ai lum kham pe ai ai đi ngay cái bao tạo nè thu hong số chú hết nó giống như thế rồi bắt tiếp nó giống như thế rồi trial giống như thế rồi ai vào chú very temporal nè tu lệ tu cái gì luôn cái buổi na hấp tổ lệ cái lúc nó muốn tổ lệ cái bao lệ thế bay được là efficient thì là cái mỗi sự chuyện gì ta sản thu cái là sản nào liên tiền này chú cái cái tên mà ai chỉ là cái gì chú cùng group Bible cái gì xuống hi Fish ese kum kana lak wala hin lak wala hasya ke kiman sa ting to lak gu wal kum guk sura support nei bolwa to ka se ta sa lowa gospel chu so na ta sa wa lo avang si tele amang pani ta ve ka ti ne ka ngai run bu mi tiu galatia mi ti ma pole khatak ni khatia i yel liu inu mu ve nei e ho gospel ni bible u som le sunga pathin thu ki so ko wa hin Bible pulama hagaw thupol tia ap be ki bola ni di la khati diu kilai na hung lo le to hi thua ka ko hin azole mola ka ko di kisana ka ko di ki to hi gospel cho nahi pathin hagaw na chon champhat lo min lumun lo min nahi helan ta na iki ko kom na ki ji na ki social na him da thala ki posal na mo le chalai bu bang chum hagaw thing kom ta poi ti pa hi number 1 masana ta ba hiện lệ điều lên cái lệ sập này à bà nên cái hồ mai trả cái hồ chút buồn cái hồ tao nữa cái hồ chút sỉ cái trò hết bài bảo tôi cái chút buồn này cái hồ tao nó muốn bốc xếp này hồi làm cả dòng chua mấy chỗ để tới cái bò la à rồi lâu phải vào chút cái hồ tao là gì đấy tí kia rồi credit dâu xí mà self centric và đối lý xí nó âm hồ bộ ở lại luôn à xem tới vào cái quỷ nè ít chỗ tập bằng cái trang vạ chơi này patina puang pi poi ti zong hi ita lang num ve ai pathin taw na mun le pathin ho la dinga ade tum mun om pu nei he chi pakai jesu ya samaria nu to a thona john su ki pala tu pha bung li chang som le pa som ni le ya ki chi ta ki mu chu samaria mi hon gerizim bo hi chalai bo se pathin ho na de ti chu jiu hol jerusalem bo se pathin ho na de he ti chu e wanga jesu ni pitia don bo nam hoi lai mun ye zom le hagaw le chu ta pathin thau na chu pathin ho na mun di ta he ti chu na pathin ho na mun worship space chu physical location a chu limit ki bol lo chu limit di bol wala chu pathin thu ta ki kal jing he na hi chong hi ani na he de ven e ta lang nun be ne hi ti je chun ho bu mi ti ho i ta san lao gi thil dan dan sa nga bible thu to ki tu hinam ti vp level thu hil hem ki tole gospel chum ho akon iki ven be rowa iki pal lo diu hi ti he a che da be lai se no mente patinin e se do ho so siu chunga hat the he bu chi ta he ke ma kan sa chi ta te ki bai